Rahnwet na. Rahnwet. 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 Yes, ira orang lapakan misalkan sum ang kabese yung Rahnwet na. Rahnwet. Iyan kasadenya rakacho karaspacho nan program Rahnwet nan tonpe program kabese way raka pura kasampalakan nawiwiawi taban yaw nan way tonpe Monach pan pacho yung nan program kabese nan suksech Ako nang melen yan walyan kichtio chiyang guyat nga sakaratan kay poniyo wow Pion malan wow rakso kan pon peyu at nga sakaran wow lapan purensanan kan ko Wan kisawad marlakan nanalaknan kan yeko at nga wow churor to kay sawad machayagap nan wain pon pe karyawan kap na Speaker, Vice Speaker o chawekan chorus nan ten pobele legislature Wan kison ko pong labalab Samora labalab, chun tatawag sa rawikan nan pilihan na malangkan chorus nan wain ponpe, mo ba chuan wan ki saban mar chuan wain yung step. Rahnwet way saban man kaya so mo chayden kachin kasamo. Mr. PJ Obispo Isolatu, Mawaya Public Relation Officer, sang Ponpe Utilities Corporation the PUC. Ang suksej pan pa chuan lupa Mr. Obispo ngan programin kapese ng suksej. En kakaraleve om chon way karasampuan me pacho kanan men kair and success om chmalan so Kalangan ko ya program director Puigya ja chumul sakaradan ka pesa wo chepan pacho nilla mo kipe ko pe unsek Ako na mena linan so mo ki pa kita supplement ko pe palien PUC Palien management o chon PUC unsek O kay kupuro sola pen sapakan ko Pon election po peyu. Wan ki sa pulmar sunan kun ko. Echmol wan to ka sa pulmar kan ko. Nana nan ko nan kun ye ko. Apoy ki yo kun moy. Iminan su mo ki. Wan ki sa pulmen po pey. Kapna kayo karyam kapna warachmol waran ko. Tarak wa wat o pole ko po pey unsek. Rahnwet pacho wasan kay nitmoni pacho wan sakar ketar ta kita sabol men pompe palien PUC mele palien management yenga pacho wan sakar kita ira kesempan le pompe konen mwangi te pacho wan rien kak sansal menan kay rekton kangan program kan me ya uyer mo wa ire kay me pacho wan sansal ta nani ira na supuko mia ire Macon way konen mangi me pitata sapul macam mesin liot kapwe meranut kompe katin yasne kier o sapul man kita o mesin wat en kak sansal image malen kita echmala makatan ke project and organic Rankine cycle power generator kalanganan ko mo Mr. Obispo o kung kakakis bleo kawawa yung chon way tagot mesin makataniki Organic Rankine Cycle Power Generator. Kalangan ko may program director Organic Rankine Cycle Power Generator. Misili makinyang patchen wasan liol kan te power plant kan. Makinyang sawasu kacangata liol ni esojo panto tong diesel te gas a panto tong ang karakar o pilen misil makin poilata. Rupoyaki mesin kasalelwa chebda choyor rechain yakak sensal yawan lial meban kakan kacangata mesin watch Kalang ada pangkin yang tapun sapul macam liol kan niye pangkin kita kaya ni liol meban pacho ni 1 kilowatt biok ki onglan sapul macam sar kan Puwag mesin watch kapoyang pay watch Miye chuwa sa mayang tatang ki sa man mesin watch melelaw nan kan takayakan. Enkak sansal me wasas silupukuri sa kwalo nan sampa mayangay sa palman ki sa mesin matuwamet. O purotore chay mesin watch uya kayiwan mesin ong nan takayan efesam kan. Ebilkak sansal menia pali mesaban kita mesin watch O yawan mo ni me apaliya mesin watch point pompe.
Poin kap tete way me pompi ka chinya sene poe ki sawas watch patrosan ni yo pise unan way na marka me katan ki USDA me patron ni won chalar million riau point tuau me patrota o sawas kia ro patrowantor sakul me pompi machine watch me patroya na sakul matrawasan machine kan nan pomal Kalangan Dagak sensal is no pukoki kokotan machine watch. En kak sensal me inong toto ke uta contract ke me sontier nan pungan PUC o company me patrosan nan Wayne Europe me katan ki P Power me right semen ke patroyer retrai o omni kokotan machine watch o niya so watch pil kacha ka school pen machine watch Om sabul macai contoh kan BUC kan, melin raya kan makin patro nan mesin kan nan pomal. Komkak ekis orelepe, canga mesin watch, momone kan kacanga talian. Kalangan, puegi mesin watch, so cepat untuk ke diesel, ke gas, puegi kacanga William, mesin watch panto ke Makmakadan pil o ong nan palikan ng mesin watch. Erin yorala kayo pilo ang mesin kan panchangoy wasagis ng mesin watch. Puwen ka kan poilata. Karyaw niyaso ma pil watch lele karakar makasontier. Paano changoy pil kisen ng mesin watch. Puwen ka na pesen pil karakar watch o ang karakar watch. O kaslu Asu mera nene pesangir, angin karakar watch panu changoy wasakis nan mesin watch. Poen ka kacangata usikanumay liyan ong nansalakan. O kem sekla, pil me poelata pan pileo purala nin chapio, o pil mokito nin somon mokito oche. Kalanganan ko mo'y Mr. Bispo boya kiran kabese sansalamaw mebitata. Organic Rankine cycle power generator me kecha pachewan kap baseline success area mona chaban kaira la program miye chero no kone John Way and Wangi chingalai so much Ben pachewan ekis erpoeki mesin watch epil mawir o kakar totok nanay so watch right so ngue mesin diol kan Tan song atau kata kaya mesin watch ong sabul macam mesin kan. Makin canggih diesel. Poin kak yang kotewi jangan lihat ong nan salah pakai. Ima karata na naiso kan chapter Rahnwet. Kecaipan kasih kunna lihat ong oke wasa. Poin kisosong pen mesin ong nan salah kan pan chapter ya Rahnwet. Ima karata sabul macam mesin makin canggih diesel kan. So bangka kan yang nor tetotok nani ride mekatok pelen mesin ORC pa wiawi chapter Rahnwet to delan so yu pa bisasalem chorway kalanganan ngomoy Mr. Bispo o kalanganan kupot forest ay image makayam sa kalar program kape sa Rahnwet nan Pompey program kape sa irakasampalakan mawiwiawi tagan wiawunan win Pompey o sa batyo wan dikuluka chaka purakanan kachin sapani Radio P68 ong nan program kasampal chikan maban kan kaw na batamor kalangan o kasalelye